Mana nyagasani ibi byo nagahomamunwa mu buryo bukomeye nguko ukuboko kw'igihugu cy'u Burundi kandi gukomeye kwa Evariste Ndayishimiye General Neva ku bitero bya FDLR mu gihugu cya Uganda, kandi ibi ni bitero byatangiye kugwamo abaturage batandukanye, abandi bagashimutwa bikarangira batswa amafaranga, abatayafite bikarangira baniyuciwe mu mashamba ari hejuru mu birunga rwagati. Ariko bikaba n'undi mugambo ukomeye cyane karabutaka wo kujisha kugira ngo atitabwa ku mugambi munini kandi mugari. Uyu mugambi uri gutegurwa ufatanijwe muri gihugu cy'Ububirigi. Uyu ni umugambi rutura karahabutaka kandi ukomeye cyane ugomba kuzatuma igihugu cy'u Rwanda kigabwaho ibitero simusiga bitandukanye nk'uko Burundi bumaze igihe kinini we bitegura. Gusa niwumva uburyo kikatazo mu bikorwa bikomeye cyane bitandukanye byo muri aka karere bizikomeje kuba uratungurwa mu buryo bukomeye cyane. Turifashisha inyandiko zikomeye cyane z'ubusesenguzi bwimbitse kandi bukomeye mu kigo cy'intambara kandi cyitwa Institute of the War, kandi nanone bagendana cyangwa se bareba iby'intambara ibera muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko niziri gutegurwa amakuru y'ibanga ndetse n'ibyitso bikomeye cyane bikomeje kumvikana. Byose urabisobanukirwa utungurwe cyane kuko twamaze kubona inyandiko kugira ngo tukugezeho amakuru acukumbuye cyane udashobora kubona handi. Ariko nanone ku rundi ruhande ku butaka bwa Kongo naho tuba twashinze amatako, inkokora zihora ku butaka kuko tuzi neza ko mukeneye kumva byinshi kandi byimbitse. Abadepite gusohora itangazo ndetse kandi n'abayobozi batandukanye bakemeza neza ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kidashoboye kandi kitanashobotse namba, ariko nanone bakongera ko na wazarindo zibafasha yewe n'aba FDLR ndetse n'abaruko. Ibi bishatse kuvuga neza ko imbaraga z'amahanga zigihawe intebe kuri ubu butaka. Ariko nanone kandi ibi ni ibyago kuri AFC M23 intare zasarambwe bitewe n'ingingo eshatu zongeye gusesengurwa. Ni nyuma y'uko ibinyamakuru bikomeye cyane nka RFI, Great Eyes Eye ndetse kandi n'ikinyamakuru cyitwa African Intelligence ndetse natwe turaje tumenagure neza iyi nkuru yongeye gucikisha igikuba mu buryo bukomeye, kuko nibwo bwa mbere igisirikare cya Kongo FARDC cyasebywa n'abantu bakomeye kandi bikavugirwa imbere mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera impamvu zikomeye zirimo kumvikana imbere mu gihugu cya Kongo. Ese Tshisekedi Chilombo n'abambari be baba bikanze iki kugira ngo basohore iyi nkuru? Ibi turaje tubigaruke ubundi tubikubwire kuko tuzi neza iby'aya makuru akomeye cyane akomeje kumvikana. Ariko mwabimenye neza ko abadepite nabwo bari bamaze gusohora indi raporo ikomeye cyane igaragaza neza ko ingabo za Zambia zamaze gucakira uduce tubiri dukomeye cyane mu ntara ya Tanganyika, kandi utu duce tukaba twarazamuye mu idarapo bivugwa neza ko rwose ari rya Zambia kwa Hakainde Hichilema. Uyu ni umwe mu bagabo bidasobanutse neza impamvu ikomeye cyane kugeza ubu yamaze gukandagira ku mipaka, ngo nubwo bavuga ko u Rwanda ruteje ikibazo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko imipaka y'ubutegetsi bwose bwa Kinshasa yamaze kukipwa n'abantu bataramenyekana. Inkuru shishimwe yongeye kugarukwaho n'ikinyamakuru African Intelligence iragaruka ku bibazo bikomeye cyane byumvikana ku mipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mwese mutari muzi, ku buryo ngo birenze cyane kuru Rwanda rumaze kwibasirwa mu buryo bukomeye cyane n'amahanga kandi mu buryo buhambaye, ko rufasha M23 intare zasarambwe mu gufata ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwose muri Kongo burageramiwe mu buryo bukomeye, ngo nubwo byatinzwe kuvugwaho, ariko kano kanya hari ingingo zigaragaza neza ko n'ubundi Kongo igeramiwe mu buryo bukomeye. Ese ibi biraterwa n'iki? Ndaje nkwakire neza muri izi nkuru zikomeye cyane kandi zitandukanye ku mutekano, politike ndetse na diplomasi. Tubahaye ikaze nshuti banywanyi mwese muri aya makuru akomeye cyane. Aha ni ikinyamakuru cyitwa Kigali News Rwanda ndetse kandi ugira umuyoboro w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba rero aribwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, murabibona neza ko rwose turimo kwiyubaka kandi turimo kuzamuka vuba byihuse cyane rwose. Ngwino nawe wiyunge kuri uyu muryango mugari ukanda like ndetse na subscribe, naho munsi gato cyane rwose nukora subscribe wibuke no gukanda ku nzogera ukora all, ndetse kandi ntugende udakoze like naho ngo hari akaganza kazamuye, ubundi tujye tubana neza mu makuru yose atandukanye dusohoye kandi acukumbuye gatanu ku kandi udashobora gusanga handi. Reka rero twubura inyandiko ikomeye kandi hambaye mwese muraza gusiga musobanukiwe neza imigambi minini kandi ikomeye y'ubucabiranya ndetse n'ubucakura karabutaka karundura bw'intambara karabutaka zitangizwa muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko noneho zikaba zirimo amacenga akomeye cyane agomba gutuma uyu mukino batazawukina neza uzarangira noneho ubahitanye mu buryo bukomeye cyane. Mwarabyumvishe neza ko igihugu cya Uganda kiyobowe na General Yoweri Kaguta Ntibuhaburwa Museveni ufite n'umuhungu we ukuriye igisirikare ari we General Muhoozi Kainerugaba. Uyu ni General Full
abangaba rwose ntibumva neza imigambi ya Neva namba yo gukomeza kwivanga mu burasirazuba bwa Kongo, yewe n'umugambi ukomeye cyane wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Aba barawurwanya cyane kandi bazi neza ko bari ku ruhande rw'u Rwanda mu buryo bukomeye. Neva rero ngibi ntago ari ibintu yumva cyane, afite abarwanyi benshi amaze igihe arundanya afatanyije n'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi arashaka kujisha ngo umugambi wundi kandi we mugari ngo werekezwe neza ku butaka bw'igihugu cya Uganda, maze ubundi habanze havuke akaduruvayo n'akavuyo gakomeye cyane ko kujisha, ndetse kandi bakagaragaza neza ko FDL zaturutse mu gihugu cy'u Rwanda ngo arizo zatangiye gukora ibara mu buryo bukomeye, ndetse ngo bazanagaragaze neza ko ngo ziri gukorana n'igihugu cy'u Rwanda nk'imwe muri kata ikomeye ngo yamaze guhimbwa n'u Burundi. Ni nyuma y'uko abacabwenge babonye neza ko kugaba ibitero ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda bidashoboka, kandi ngo hari ibihugu bibashigikiye nka Uganda ngo byaba rwose ari ibibazo bikomeye. Impamvu nuko Uganda ifatwa nka base ariyeri ikomeye cyane yabaza amateka kandi bakamenya neza iby'izi ntambara muri aka karere. Ni mu macenga n'amacabiranya adashira namba, ariko nanone byagera kuri iyi ntambara y'ku Burundi buri gutegura bikaba ibindi. Bivugwa neza ko ibitero biri kumvikana mu gihugu cya Uganda by'aba FDLR, ibi byose bifitwe mu ruhare rukomeye cyane, ndetse kandi na komando ikomeye cyane y'umugabo bita General Neva ukomeje guhimba imigambi minini kandi migari yo kubanza kuduruvangatanya bikomeye cyane no kujisha akarere, ngo babanze bagaragaze neza ko FDLR n'ubundi ziri gukoreshwa kandi ziri kurasa kuri Uganda zigashimuta abaturage mu rwego nk'urwo ngurwo, kandi bikaba impamvu muzi kandi n'impamvu y'intandaro yo gutungura ubundi nayo bakagaba ibitero ngo ku butaka bw'u Rwanda. Inyandiko rero ikomeye y'ikigo Institute of the World gikora ubusesenguzi ku bigendanye n'intambara yongeye kugaragazwa, ariko iyi nyandiko ngera gusesengurwa bikomeye cyane n'ikinyamakuru Great Eyes Eye, igaragaza uburyo ki Neva ibi byose abitegura kandi bishingiye ku migambi minini migari yamaze gushyirwa mu bikorwa. Ni nyuma y'uko yabonye bikenewe byose nk'uko yabisabye igihugu cya Belgique cyangwa se Ububiligi. Aka kanya akaba ari gushaka inzira ikomeye cyane ngo yo kuzatungurana mu buryo bukomeye cyane, agasekura ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ngo ariko noneho ngo habanje kurangarizwa bikomeye cyane nuko izi nkuru zamaze gusakara mu gihugu cya Uganda, ngo nuko izi nkuru zamaze gusakara ndetse kuri zo rezo sosiyo ndetse no mu bindi bice bitandukanye, bikabangamira ibingibi bikaba byarabangamiye umugambi wa Evariste Ndayishimiye aka General Neva, ndetse kandi hagasohorwa amabanga karahabutaka ndetse karundura ibihumbi yabangamiye bikomeye cyane imigambi ye. Ibi byose rero byateje igikuba gikomeye cyane, ndetse kandi binatuma benshi bibaza bati ese ninde mu by'ukuri ukuriye iyi gahunda, kandi mu by'ukuri ninde uzayicira mu bikorwa ibi bikorwa. Ariko akarere ntago kapfa kujijirwa gutyo gusa, ahubwo ibyo birazwi. FDLR kwataka Uganda birazwi neza ko atari ikintu cyapfa koroha mu buryo bukomeye, kuko Uganda nayo ihagaze bwuma muri aka karere mu bigendanye n'umutekano, ndetse FDLR kwibwiriza ngo itangize ibitero kandi ngo itangire ivugwe muri aka gace no kugira ngo inkuru zivuga kandi zikanatabaza mu buryo bukomeye cyane, zigaragaza neza ko Burundi buri mu kaga gakomeye cyane bwishora muri iyi ntambara, zibanze zishwekere maze ubundi Uburundi buzabone inzira nziza kandi ngari ikomeye cyane yo gutangiza ibitero simusiga kandi bucece, kuko ibi ryagaragaye n'ubundi bivugwa neza ko riba ritakisha isuka. Iyo hasesenguwe neza rero iyi migambi benshi bumva neza ko igihugu cy'u Burundi kitapfa kuyishoramo, ariko n'ubundi Burundi bwamaze kugera ku ntera nini cyane buryo nabo badafite igarukiro na gato. Ibyo ngibyo rero bikaba impamvu muzi kandi ikomeye cyane igaragaza neza ko hari byinshi bishobora gukorwa bigahindura aka karere k'ibiyaga bigari, ariko byanagahindura nabi mu buryo bukomeye cyane hashingiwe ku mpuzandengo y'ibikorwa byinshi byakomeje kugaragara kandi noneho bitesheje ikibazo mu buryo bukomeye cyane. Ariko kandi nanone imigambi iri imbere mu butegetsi bwa Kinshasa ikomeje kumenyekana. Twamaze kwinjira muri cya gihugu gikomeye cyane kirimo ibibazo bihambaye byinshi cyane by'intambara, hari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho urugamba ku butaka rukomeje guca ibintu mu buryo bukomeye. Uru ni urugamba rwabaye akasamutwe rukaba kasongoyeho ndetse n'ingingo ikomeye benshi batanibaza neza ko ishobora kugeraho igeze ibikorwa bya gisirikare bitandukanye. Iyi ni ingingo karabuta kandi ingingo rutura igaragaza uburyo ki ubutegetsi bwa Kinshasa bwa mbere noneho bumenya amabanga akomeye cyane hanze y'uburyo ki intambara izakomeza muri aka gace, kuko ubutegetsi butizera neza igisirikare cyabo aricyo FARDC. Niwe na takataka z'abazarinda zibafasha yewe na FDLR bakabibona uko, kuko ngo barananiwe kandi baratsinzwe mu buryo bukomeye. Ubusanzwe ntago byoroshye gusebya igisirikare bivugwa neza ko kirinda igihugu, kandi ibikorwa bakora koko mu by'ukuri barabibona umunsi ku wundi, ariko umusaruro wabaye iyanga mu buryo bukomeye cyane, ndetse kandi bibarirwa kure imyaka 3 yose bamaze mu rugamba n'abarwanyi bato cyane barwana n'abama 23 intare z'isarambwe, ariko nabo babanye ibamba mu buryo bukomeye cyane. Aba barwanyi bafatikanya n'abarwanyi ba MRDP twirwanaho amadubu, ndetse kandi ntago bigize babakana santimetero nimwe aba barwanyi ba FARDC
FARDC ngo batwake abarwanyi ba M23 ndetse n'utwo bavuga ngo cyangwa se bigamba ngo bafashe n'utwo baba bavuyemo ku bushake. Ariko izi ngabo ntago zigeze zikora igikorwa icyo ari cyo cyose cyaba cyarahabije izi ngabo ngo basi zibone neza ko FARDC byibura ari abasirikare bazima bashobora kurwana kandi bagahama ku ntego bikarangira babonye neza intsinzi rutura nk'uko ubutegetsi buba bubyifuza. Ingingo y'imari zamurwa mu gihugu babona neza ko nta musaruro namba yigeze itanga, bityo rero igihugu kibona neza ko kwifashisha imbaraga zacyo ari ikibazo gikomeye cyane, bityo ngo kwitabaza amahanga babona neza ko ariyo ngingo ya mbere y'ingenzi ishobora gutuma noneho babona intsinzi karahabutaka yabageza noneho ku byo biyemeje byose, kandi ibi bikazababera ikiraro kandi gikomeye cyane cyo kubambutsa ibibazo bikomeye cyane karabutaka rutura bumva kandi kugeza kano kanya byabo banyakasa mutwe n'imberenge mu buryo bukomeye cyane, ibyo benshi badatinya kwita neza ko ari ukwikirigita ugaseka kuko n'undi bibazo muri aka karere bidashobora gupfa gushira, ariko byashingirwa ku ngabo za Kongo byo bikaba ibindi. Rero kwifashisha imbaraga z'amahanga bivuze neza ko M23 n'undi kiri mu ntambara mu buryo bukomeye, kuko izi mbaraga zose ziza zongera kuri FARDC kumva neza ko yamaze kugira imbaraga z'umurengera karabutaka, bituma M23 ihorana ibitero bidashira kandi ubutegetsi bwumva neza ko bwamaze gufashwa, bityo bugashaka kugerageza izo mbaraga bwahawe cyangwa se zahawe abasirikare ngo humvikane neza ko byibura hari cyaba cyabaye nk'impinduka bituma urugamba ruba rubi. Inyandiko yakubiswe amaso kandi ibaye ngari yongeye kuvugwa n'ikinyamakuru African Intelligence, ariko kandi ikanagarukwaho na RFI igaragaza uburyo cy'ubutegetsi bwakomeje kugenda busunika iyi ngingo, ariko nanone ikaba imberenge mu buryo bukomeye. Benshi ntibumve neza impamvu nyamukuru w'ubutegetsi koko mu by'ukuri kugeza kano kanya buzakomeza urugamba kugeza ubwo M23 ngo izemerera kurekura uduce, ariko ibi byose bikaba inzozi mbi kandi zikomeye ku butaka bwa Kongo, hakibazwa amaherezo y'intambara bikayoberana. Muri make ngo bicare rwose bahame hamwe, ahubwo urugamba nibwo rwajya mwaro kandi ruzakomeza ku rwego rukomeye nk'uko byakomeje kugenda bigaragara n'aka kanya niko bikigaragara. Muri make urugamba ruracyari imbere nyine n'akasa mutwe mu buryo bukomeye cyane, ku buryo benshi batazi ngo rushobora kurangira gute cyangwa se ruzashirwa mu bikorwa n'abandi kandi bazarushina mu bikorwa bate. Muri make ni ingingo zikomeye zikomeza kumvikana zabaye imbere mu buryo bukaze. Hagati aho abadepite ba Repubulika Demokarasi ya Kongo basesenguye umugambi ukomeye cyane w'igisirikare cya Zambia mwese mutari muzi neza iby'amakuru yacyo kugeza kano kanya yongeye gucikisha igikuba mu buryo bukomeye cyane. Hacyumvikana ko izi ngabo zinjiye ku butaka bwa Kongo, ariko benshi bagatekereza neza ko ngo zishobora kuba ziri gukorana n'igisirikare cy'u Burundi, ariko ayo makuru siyo. Speculation ziza makuru menshi yongeye kumvikana yahamyaga adashidikanya neza ko igisirikare cya Zambia cya Hakainde Hichilema zaba zakandagiye mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko ku ruhande rwa Kinshasa cyangwa se ku ruhande rw'abakorana nabo, ariko ibyo byose birashirwa akadomo n'iyi nkuru ikomeye cyane yongeye gushirwa hanze n'ikinyamakuru RFI igaragaza uburyo ki ibyo bitanaba ndetse n'ingingo zo kugira ngo bibe itanabaho, kandi uko bimeze kugeza na kano kanya ari ingingo ikomeye cyane rutura yuko challenges z'ibyo bibazo byose bigomba gukemukira ku butegetsi bwa Kinshasa, ahubwo babonye indi ntambara nsha. Bivugwa neza ko izi ngabo zimaze igihe kinini cyane rwose zishaka uburyo kingo zacakira imwe mu mipaka bahuriyeho na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse ko banatabaje SADC, ariko SADC ntigira ikikora kandi ku mipaka y'ubutegetsi bwa Kinshasa yose igeramiwe mu buryo bukomeye cyane, bitewe nuko buri gihugu cyose baturanye gishaka kwigarurira buri gace havuyemo igihugu kimwe kugeza ubu batigeze bavuga amazina, kandi bakagaragaza neza ko buri gihugu cyose gifite umupaka bahuriraho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashaka kwinjira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bahera mu burasirazuba bavuga u Rwanda, ariko u Rwanda ntago ngo ruteje impungenge cyane mu buryo bukomeye nk'uko ibihugu nk'igihugu kugeza ubu bivugwa neza ko ari cya Zambia giteje impungenge, cyamaze kwigarura imijyi ebyiri zirimo umujyi wa Moriro ndetse kandi n'umujyi witwa Miyoba, utuntu duce twa Hotwera ndetse n'intera ya Tanganyika. Benshi iyo bavuze uburyo kizingabo zahageze bemeza neza ko ngo zamaze no gushinga y'amabendera cyangwa se amadarapo, bityo rero bakavuga badashidikanya neza ko izi ngabo za Hakainde Hichilema zahavana amabendera yazo, ndetse ntibagaragaze neza ko ari mu gihugu cya Zambia, kuko ngo ibyo biri guteza ibyago n'akavuyo gakomeye, ndetse bigatuma n'imitwe myinshi ituruka muri South Africa nyinshi ngo zihagera, yewe bikanavugwa neza ko n'abaturuka muri South Sudan bagiye bafata uduce dutandukanye. Ibi bikaba ibyago byinshi bikomeye byinjiye mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyo bazengurutse iki gihugu cyose ubona ko buri gihugu cyose kizengurutse Repubulika Demokarasi ya Kongo bashaka gucakira ibice bihana imbibe cyangwa se bigize bitewe n'umutekano muke uturuka muri iki gihugu, kuko ngo bibarizwa n'ubundi mu bihugu kugeza ubu bitigeze bigira na rimwe uburyo buri stabilite bwo kurinda iki gihugu.
bakabona neza ko ari igihugu gifite akajagari n'akavuyo ndetse n'akaduruvayo gakomeye cyane mu miyoborere, ndetse kandi nibikomeza guteza ibyago bikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse bukaburirwa buvugwa neza ko ngo nubwo bavuze ko u Rwanda ari rwo ruteje ibibazo mu burasirazuba, ahubwo ibindi bihugu byo ngo byateje ikibazo gikomeye cyane. Bavuga urugero nka Uganda, ikibazo kugeza ubu ngubu cy'u Burundi, ndetse kandi n'ibindi bihugu byinshi bitandukanye ngo birashaka ko umutekano wabyo urindwa, ariko ubwirinzi bwabo bukaba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibituma iki gihugu gikomerezwa ndetse kandi kigakomererwa mu buryo bukomeye, kandi ngo kuba ibi bizashira ngo ntabwo ari byavuba habe na gato, habe namba. Ubwo hasesengurwaga neza rero iyi ngingo hakaboneka amakuru akomeye cyane kandi ingenzi yerekana neza ko ubutegetsi bwagakwiye kugira icyo bukora vuba na bwangu, ibitari byo bugashiduka bwakubitanye n'ibyago bikomeye cyane. Ndetse ntihanasesengurwa nanone icyakorwa bikavugwa neza ko ari kimwe gusa. Benshi bazi neza ko ngo ubutegetsi bwa Kinshasa muri iyi minsi ngo bwagiye bukora ibikorwa byinshi kandi bitandukanye, ari nabyo bishingirwaho kugeza kano kanya, ariko byose ntacyo byigeze bitanga namba. Bityo rero igihe kirageze ngo babanze banasobanukirwe neza ko kutarinda cyangwa se kutagira igisirikare gihamye bizatuma iki gihugu buri gihe kitabaho kigenga, kandi ibikorwa byo kurinda imipaka ndetse kandi no kuzana umutekano igihe bitazashoboka, iki gihugu kizaba mu byago bikomeye. Benshi badatinya kwita neza ko bizanakirimbuza, hatabura none ugishigikira mu buryo bukomeye cyane. Iyo hasesenguwe neza impamvu karahabutaka kandi hambaye ubutegetsi bwa Kinshasa bukubitana n'ibyago bikomeye, haboneka amakuru yeruye kandi amakuru akaze akakaye cyane agaragaza neza ko buri gihugu cyose kibona neza Kongo nk'ikibazo, kandi ahantu hadatekanye na gato hashobora kwibirindurira imitwe myinshi itandukanye ishobora kugira ibyago bikomeye cyane mu guhirika ubutegetsi bw'abatinya kubuvaho, kandi ibyo bigahinduka ikibazo gikomeye cyane cy'umutekano muri iki gihugu. Muri make iki kibazo nagaterera nzamba ndetse n'abagisesengura ntibazi umuti wacyo, ibintu byarakaze. Nshuti banywanyi bacu rero mutwemerere dusubikira hanga aya makuru yacu, ariko reka twongere tubasabe kandi namwe muratwemerera murebe munsi gato ahanditse ijambo subscribe cyangwa se abone muhafyonde mukore like ndetse mukore na share. Kandi nshuti banywanyi bacu turabashimiye cyane, Imana ikomeze ibarinde.